Moncho murgereri yabono charagire Chinsa Isato chiabono botuko nenga kinde na ninde gukwarigania semesa yamagana mayeri nkoma nyegati ya leto abire to kwarigania ko semambia yarenge ntambe weka Chinsa chiga bono inyura stariki ni sano na Isato omutinyo kabiro mwaka wekiri bubere na merongebere nebere buna botambe na mange abaireka ukarekana inyura bono Duke Maingo manyekante bune chate iganya regwetikie merimo bunu muwaziri wechiko solime county ya Kisi ganga yaye nogo chikoliye kergo kyobo senator ase county yo oboigonyura abanyanyimbo asensemeri ya prison mbanyara koli kwa yara Chinsem nene me county ya Kisi na Nyamira oroboti urunto kwariganireti ase enchira yoboikano murewe kyama kya NC Musare Mudavadi na boigono murewe kyama kya Ford Kenya Moses Maskawe tangura nigo bamochiri omurai osomoto omuri kya sekembekeri ya Kotu Francis Aturi ayo amo nenda mange na kwariganira komanya senchira yoboikirano ilitira nenkuru kwa Vincent Onyancha. Na okulikiwa kwa nyimbo wa prison nigo kwanyara gocha kabene litukolia lero imeye county ya Nyamira nigo omurubuli yo onyagara gochaka nonyo chaka Chinsa chiere tabasa bange nigo obesoke likonyara ko bwaterana asense muyumulikite kurase county ya Nyamira job mange noroboti rwa senchira yoboikirano aseri tukolia rero omurubiri obukolika emirimo abanyanyimbo bechera nokoreka Chinsemo ao imeyense ya Kenya imeye county ya Nyamira omurubiri oyu nokoreka ensemo ya Nyamira South Ekerenyo Orabu na Manga asege tuogie county enke ya Nyamira South abasaye abange monombe sokie kwelikia abanyanyimbo bwechera alabu pia miaka kuna wale wengine wanaweza kuta karibu aende sana amechapa sana karibu baki ture tunaanza angalia iko na maana gani ama na maana gani mimi naongea kama Mkenya omoteneneri bo moroberi oyu Julius Kiprapus nate babuno moroberi oyu no chaka asenchira yobo ikiranu korende mbanyora amakongo make hapa Nyamira South na ni kote Kenya mzima siku ya leo kuna mali wanaandika saa 2 na wengine saa 8 ndio sasa tumefika hapa japokuwa tumechelewa kwa sababu ya mambo ya barabara lakini mwishowe tumefika na tumefurahi. Julius Kiprapus nate bangamba chikwene kyango moroberi oyu kolirwe ase enchira yoboikiranu usawa ni kwamba tumeenda kwa county commissioner's office ametupea ma divisions ya hapa Nyamira South na tutahakikisha kila division inapata haki yake kwa sababu tutakawa tuone ya kwamba kila upande imepata haki yake. Abamenyi ba Nyamira bachakorora omuroberi oyumbago kiguna gutakira bali barahete amaya ase abasacha batano nomona abasubati babere banyara kwenyorera libagali ogochya ko babanyanyimbo bechera korwa ase county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV eretariane Job Maangi Biamono Job Mohangi Kurose County ya Nyamira togotigana na mngana yokoliko kwa nyimbo bwa prison abamenyi kurwa ase ensemo yeskimwe gotoka se bunge ya Burabu imeye County ya Nyamira ni gobono we murunganeri okoboro kwa mache yokunywa ase ensemeyo oyokolige kergo kyo MC kurwa se wodi yesise omanyakante buna Joseph Rina nigate birebuna ngati yemechando hago chikumulekera ase serikali saso obokoleri bwaye robotiro senchira yoboikirano ime ye county ya Nyamira
egwodi yesise abamenyi kurwa sensemo yeskimu ebunge ejabura bwimeye county ya Nyamira niko bwato muchando bukuboro kwa mache yokunywa egento batebere bunake bwenderete koligererigwa embe cyane menere simuga na macho kunywa muri nege cyabamito kindani beresa toiga cyaro si muinari tombe ko nyora gira macho kikoni lakini ayo kunyima ete muranyora Nyamira alito bwata machine chigole mama ate chigo sega sama ko chisa eka wati machine etichiro le bate tia etingunga ene ya water ne chikumu yo mu MCA kubwate machine eri ne baneje basaka irenge choko ora pipe na bintu binde e bate tia mamraka wa etiri ngo simini zija tibese mate chiro kumanya kumanyanga ngakito wanza kole mate orangora eskimu ele itonyora mate okunyu ayara maronge Joseph Orina ni gateberuna abasabange ni gasenga kiyabono batigarita tabwati mirimo engana tebire ebwenderete gosirwa abana bahito babere baho kwanaga ababareji youth oyo mona atere namutwa obakwanira era atebunga ne engineer eskuru yaere gastrato Iona ije ni mwate program ya youth empowerment. Abana bakuwa abayirori batandekire kuhonera icyome wakorere umwana ukire school osomire. Taranyora gas. Nakidogo konya abana aba. Orina boigo ni garireira yogoche kubwate sia bari getiko korobonchereria asoko basira na kuba maegeri obunenchereyemo yokwegendereria. Abana abeka to ababwatire Toriki na abantu babakwanire baje basoma ingunga kiye asara bigokorwa twando muri uyu asebi asara na indini bakonye ile tabantu bali batosomi none na abana bababere kabo badanga ya babere na babere abana na kujya ni bebye biroro ne ibareka batarabwa tukoboko batebe ingunga ki ebwene takobayiga Aya ni gagocha ekerekeria Joseph Orina oyokoriye kero kyobo misiyo kurase gwodi yesise agendrete gosire byegwa ase ensemeyo Ndizi TV emesa yamangana maya na gotigana nayo goika ensemende terenere amangana siasa omwaziri w'ekikosori imeye county ya Kisii Duke Maingo manyikante bunechate nigabire kawetigemeremo kuno mwaziri w'ekikosori asabona gukikobwatirania namangana siasa echateni gali gatiko chikoligie kero kyobo senator imeye county ya Kisii kwira chinga kichika kwa manyanga nekene na resign kuruwe mirimo y'ubuwaziri me county government ya Kisii litukolia lero kitariki 5 Isato mutinyo kabiri umwaka wa 2022 imbete ko tebanga kerege ntukibwato muchakano nkibwato muheryoye aseiko nteto kumwirane linyasaye ngambi yamono ngeiro bugima na kwiro bugima ye umwananchi ominto nabo igo elia kabere ngirane ry'umuske James Maribongwa ngambi yamono esoko ngi opportunity yo go serve serikali yae egiye gukikorera umwaka uyoiga mutinyo nane ekerenge kenene ekiagera naikera decision ye ngeringa unamumanyete niterene ko rigiye kirogo umwaka uyoiga 2022 igo nabere buyanga bari bonspi munarichi kurigo tebanga bari bonspi barengerete kuri giye kirogo keri babo cyo n'abananchi andi bakora imirimo imeye serikali wanyare gutigemeremo wikera kitariki kianda cy'umutinyo kabere cyabono na aremire na abere umusacho muri kabisa na amuire koroki na gotabia abantu bamintunga ninde tayari kubakorera imirimo at higher capacity na kikiagera natigemeremo kuri ya rero
na gotigara asamangana alengete abo bisabe serikali gwetigie mirimo ni gobono Isaac Nyang'au ojole omoteni nsemo yekisemi meye county ya Kisumu nerabereka gwetigie mirimo na kwira na se county ya Nyamira asaligeti kwebotani nsemo ya siasa ni gwago chikoligie karugo kyobo jumbe imeye county ya Nyamira ase bunge ya North Mugrango nigatebere buna ase mirimo abereka okora nigo yabereke wakerwa nakoigwa koboko asabone ganga yae no guchikuriye kerugo kyo asensemo ya North Mugrango asamalieta igongoro kwa Isaac Nyang'au atebe inchino muiburua we constituency ya North Mugrango na beire ingokora igasio se serikali asengaki etalinke abuo ngokorera ministry ya education paka na ikireke wango kurubu alimu na ikireke wango yobo county director twaragambire n'abantu ba mintu bano Mugrango osengaki entambi paka twachire twikirenga twigwananire mbolie ikiruge kyobo chumbe bwa Mugrango tubwatrane n'abantu baitu to rorenga magendera itu hano Mugrango mbi yakogendera ninta getuko irali bageri kumanya abantu baitu bano Mugrango inga rero nariri tukulyo moelio y'abantu bako abakoliye mirimo be serikali bako tige mirimo ya serikali na gosoa amangana asiasa rero na inchi na bigiti amarubane kutige mirimo ya serikali igobona nesokirie kuligia ekirugo kya North Mugrango obuchumbe nende ngosaba abantu baitu mumbwatisie kurubonega togendere kuligania na kuligia chikura osabantu baitu North Mugrango na maiga yelichiko gwetigwa buna abakorre be serikali konyara gwetigie mirimo kasitari kikenda omutenyo kabire onyabwate nekirenga kyo buchigwa sana na siasa nigobono ababwatani ane bari bakora serikali boigo bagendrete gwetigie mirimo asiganga yo guchigoso ase ensemo ya siasa omukonyi bu waziri ase ensemo yo bokorre go seleba imense ya Kenya Patrick Orentutu ngati yabali bono boigo banyare gwetigie mirimo niga guchikoriye karokyo bo governor ase county ya Narok. I must say that the last 5 years have been immensely rewarding as it offered great learning opportunities in my working career. I wish to start by first appreciating both His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta and the Deputy President William Samoei Ruto, and for finding me fit to serve in their administration as the Chief Administrative Secretary, Ministry of Interior for the last 3 years, and Coordination of National Government, and subsequently in the Ministry of Labor and Social Protection. While at the Ministry of Interior and Coordination of National Government, I was nominated by the Cabinet Secretary to represent the ministry in both national and international engagement. Na niko boigo umuwaziri wa serikali Chigenga Charles Keter nere anyareka wetigie mirimo ya boigo aseganga yo guchikurubwatani na siasa asobo chori bone bo guchikoleka n'umutinyo gatano na gatatu mwako yiga bochiri bubere na 22 kaukwana niko chinga kiyate yabuna eganga ya bono no guchikoligia ekirokyo bo governor ase county ya Kericho elikonyara kubaikirania amenye bense meyo anane amagendero asoko bwatani chibara gati yebinto binde. In line with the constitutional provisions in section 43(5) of the Elections Act, holders of the public office who wish to contest for any elective post are required to resign from office at least 6 months before the date of election. I have today tendered my resignation to His Excellency the President, Honorable Uhuru Kenyatta, the President of the Republic of Kenya,
and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. I am resigning from my office in government to focus my energy on contesting for the seat of governor of the county, the great county of Kericho in August 9, 2022 elections. I have the vision and commitment and will pursue a development agenda that will grow the economy of the great county of Kericho in improving the livelihood of my community and transform Kericho to become a model of success. Na togotigara hasa mangana alengete na siasa ichiarokane kubwata nse anene aso mwako yega omo bwa Kenya kwanza ubwatanante kiama kia UDA nse yomokonyo mrewe nse Dr. William Ruto na waigone kiama kiama National Congress nse ya Musalia Mudavadi na waigone kiama kia Ford Kenya gekarawa na Moses Masika Wetangula nigo bagendra neganga ya wo se yowe yake rekoko aso kuligari chikura sensemo ya Western Kenya bagokona kura sensemo ya Kakamega omokonyo mrewe nse William Ruto ni gati ya una amagendra bereka wikirani was chinsemo imense ya Kenya na bagensemo ya Western Kenya nigo babere bagokora ere amo numrewe nse nigo chingeste ya bune serikali yekirani mange aso kubwata ni chibara na bakobeka estima chinsemo egenta tebere babere bagokora ere amo numrewe nse. The Jubilee government was a joint project between Uhuru Kenyatta and William Ruto. And I want to tell them, you cannot deny me as deputy president the credit we have achieved in the many things we have achieved as a government. It is not going to happen, my friends. Kama ni mpango ya mabarabara, mimi niliketi kwa meza tukipanga mambo ya mabarabara. Kama ni mpango ya stima, mimi niliketi chini tukapanga mambo ya stima. Kama ni mambo ya TTI, mimi niliketi chini tukapanga mambo ya TTI. Kama ni mambo ya elimu, tulipanga chini tukapanga hiyo mambo pamoja. Sasa yale mambo yamefaulu, hauwezi kuniondoa katika mambo yaliyofaulu. Kama singekuweko, serikali ya Jubilee haingetengenezwa. Let us face the truth. Sijui kama tunaelewana. So anybody imagining that they can deny me the credit for the things we did that succeeded in Jubilee are wasting their time. I made an equal contribution to the success of the Jubilee administration. And I know too well, I have been in politics long enough, that you plan theory in offices, but you execute practicals in the field, sometimes on top of cars. So, hakuna haja ya kusumbuana. Sijui kama tunaelewana. Na chinga kicho umrewe kiama kiensi ama National Congress Musalia Mudavadi na baigo umrewe kiama Ford Kenya Moses Masika Wetangula nigo baroka na komomoche umulike ubweke umbeke abakora imirimo kotu Francis Yatole nigo chinga kicho bate abuna Tole oberega kwebisa magega y'umrewe nse abwasabere gakubachecheria engana abanyarire bako kikirekerage na komotebya atige kubachecheria anekero siasa kigendrete kana kiwa asense ya Kenya. Kwa heshima yetu, Mr. Atwoli, stop hiding behind President Uhuru to abuse people. Stop hiding behind President Uhuru to abuse people. If you are man enough, come and abuse me here and face me directly, but don't hide behind the president. Anakanyagia watu wa Kuisero. Anafikiri akiita watu nyumbani ati peane handouts, ati that is leadership. Atwoli, my mother died a year ago. What is your problem with her? Let her rest in peace. What is wrong with Ruto's mother? Let her be. Atwoli, respect the women of this country. They are mothers. They are your daughters. They are your sisters.
They are your grandchildren. Talk like an elder who has something to offer to the community. Don't talk like somebody who has come from Mathare. Tumechoka! Mmechoka! Mmechoka! Hata mimi nimechoka! Tumechoka! Na msahau mambo ya ule mzee wa minyororo Atwoli. Mzee mwenye anazeeka vibaya, analeta sifa mbaya kwa jamii yetu. Mzee mwenye lugha ya sumu, mzee hajiheshimu. Mwambie Atwoli riswa, mwambie Atwoli toka, mwambie Atwoli kwenda. Hatumutaki kwa sababu sisi tunajua where we are coming from, where we are and where we are going. Na nyinyi mtembee na sisi, hii safari tutaimaliza sawa sawa. Na gutigana na mangana siasa toike goika ase ensemene umrewe nsomuskuru Kenyatta liganyara kwaliganirwa no mugavana we county ya Mombasa Al Hassan Jo ase county yo ase ganga yo guchikoigora bene enyagetari erachi koligereria oburere bwa kansa imeye county ya Mombasa gati ya barembekera na senseme yo gati yabo umuwaziri w'obukeni mutaikawe bakona kura sensemo ya Mombasa nigo bate abuna enyagetari yunige guchikoligereria na kurwo obokorere bwekerengo keigoro ekarokere serikali ere chimbero gwekirania umuroberio bwobogwenia bwekerengo keigoro naboigo obwenibo yanse nigo bate abuna gwetera somuroberio serikali ne chikone kina nkonyorere na gwikeria obogwenia bwa universal healthcare erikiro umuntu okonyora obokoreri bwange naboigo obokoreri bwobwango. Lakini Your Excellency, what I want to tell you here today, na watu ambaye Waswahili wanasema mwenye macho haambiwi tazama. Umeona na macho yako leo. Umetembea hapa kuangalia mambo ya utibu wa ugonjwa wa saratani. Na vile vile umeangalia chemotherapy center. Na umeenda kuangalia our cath lab. You didn't have a time or opportunity to look at other areas. But I want to tell you here today and challenge anyone. Hakuna hospitali bora katika jimbo hili la Pwani kuliko hii ya Coast General hapa, hakuna. Today, Your Excellency, you have witnessed for yourself what happens in India. What you are seeing here, sir, is what happens in India, is what happens in Johns Hopkins University in the United States. But now we are not in the US, we are not in India, we are here. Na leo tumeona watu hapo ambao wametibiwa. Tumeona mzee mwingine wa kutoka mpaka Lamu ametibiwa hapo. Gharama ya matibabu shilingi 1400, lakini kwa sababu ako na NHIF card atatibiwa, apone, apande basi yake, arudi kwa familia yake Lamu. These are the things that change lives of people. And these are the things that we have been working on. And we want to continue working on. Na musifikirie ni kwa sababu ni Mombasa tu, hapana. Mumesikia waziri akisema tunafungua center nyingine upande wa Nakuru, twende Garissa, tufungue Kisumu, tufungue Nyeri. Ndio hii huduma ikaribie mwananchi pahali alipo. Na ayoka genrete gwikira sensemo yokweri kibuna bakichukura amatukabero kama igaye kyombekeri kyobochori nechimbi ba IBC gokora umuroberio oboko barikia abakichukura sentunde ya kabiri boiga abuna yarenge entunde yo mwerio iga abantu abakigima banyara kwerikia somuroberio kolengana nekyombekeri kyobochori nechimbi benigo kiarengete ko barikia abantu chimilioni nyene ubutaisano kole ndumubaromo kamono nigo bwesogetie nigo chinga kechigati yabari ba sokirie na kugania kyombekeri kyobochori nechimbiwe IBC komenta matuko eri abantu bali bateri geti banyare kwerikia buna baki chikura. Kindly extend this exercise for us because we would like to hasten this registration or application for the IDs and have them processed, and all these votes should be IDs should be turned into votes the soonest possible. Quite a number of our people, as you can see, do not have IDs. So before we turn these people into voters,
they must have their IDs. Na omonogari bungene ne Justin Mutsuri ni gagendere tokote abune ganga yaye yogo chikoligie kirogo kyobore bwensa sobo choryo bone bumwako ye gomutinyo gatano na gatato ni gobora gendere gotrase kya magia the Democratic Party TDP asate birebuna bwatani yabuni gobaro beretigo chikumirana chitariki emerongevere umutinyo kabere omwako yega kolende tali buna konyora abaro beria bulitangani hase konyora bara ribago chikumena stariki emerongevere neyemo abwatani bekyo osebekya mekyo gia TDP sekia TDP ni goba guchikumirana litukule Jumapili echira stariki emerongevere aseganga yokobeka emerobere benne bosio bwa omurai bwekya meki Justin Muturi uchikoiruke bandera yokoligia oborai bwense. And we believe that we will be moving quite well, and this is just but the beginning. We have not yet started an aspirants congress, which we will be rolling out as well, because as you know, a party must meet its candidates and discuss issues of concern. The other thing which I need to maybe announce to the country with the permission from the National Management Committee, now that I have the opportunity so to do, is to inform the country, and we shall be putting up in the newspapers and other media of communication, that our date for the National Delegates Convention has been moved forward by a day, so that it is not on 21st of this month, it is on Sunday 20th of this month. Sunday 20th of February is the date that the Democratic Party will be holding its National Delegates Convention. Na togotigara asenseme yo ya siasa umurewe kyama kyawe Pastivini Kalonzo Musyoka nigatebire bona gago chikobaligania bali nechimbwa chingia nabuga neganga yoburai ase kyama kyawe ipa nigatebire bune kyame kibono nkebwati wanchire konde wense na balia baratwale chimbwa chingia boka na ubaranchiro ko bwatene ne kyame kyo asoko yarigania sobo choryo bonene bogo chikokoleka no mutinyo gatano na gatatu mwako yegabu chiri bubere na merongebere nebere. Lakini kwa upande wetu tuko tayari kufanya mazungumzo na wale ambao tunajua, and I have occasion to speak about this before, wale ambao tunajua menendo yao, uwazi wao, mafikra yao, filosofia yao, ideolojia yao inafanana na sisi wana Wiper Democratic Movement. Na tunajua tuna wakati mazungumzo na consultations zitaendelea na wale ambao wako tayari kuzungumza, lakini hatutukubali maneno, yani wengine mnakuja kwa meza wanazungumza na wewe na waficha mengine hapo. You cannot negotiate with a weapon in your arms or in your pocket. So this is what it is. Sincere, open, transparent negotiations in good faith. And as many of you will recognize, that is what I've been doing for the better part of my life so far, helping other people negotiate. And I think you negotiate without any pressure, without any ill will, only guided by that which is in the best national interest. Na togotigara asenseme yo ya siasa mugavana we county ya Kakamega wikirivombeto paranya ni gobona muchirie balia bakomochecheria omurai wenso muskuru Kenyatta bune ganga yaya nokogania komoko boko na komurigerie kirgo omurai we kyamagia ODM Odinga ni gochinga kechu paranya atebire buna omurai wense buna mokenyo nde wense na bwate obosibore na komochora uliaganeti achikoba omurai wense. Baba amesimama kura miaka hii yote. Amesimama kura mara 4. Ingine wakimwibia. Alisema ile ya mwanzo alikuwa anaanguka. Lakini hii mbele walikuwa wanamwibia. Hii umesimama mara 4, hii ya 5. Na wakati ule nani alikuwa project? Wakati alikuwa anasimama. Nani alikuwa project? Msani alikuwa project ile.
2013 alikuwa project, alienda wapi? Sasa hivi Raila Amolo Odinga ni project ya wananchi. Nyinyi ndio mmeamua na tutaidimisha tukiwa na NTC. Yeye ndio wa president candidate. Na rais wa nchi hii Uhuru Kenyatta ana mamlaka kama mwananchi wa Kenya kuamua ule mtu atapigia kura, kwa sababu hata kwa rais wakati huo, lakini mpaka apige kura, mpaka apigie mtu fulani, hata atapigia kuanzia MCA. Mbona watasema huyo MCA ni project ya serikali? Munchumulikireria nyoronsia niko gena tokia nyora gwetera Ndizi TV obwansu bomo gusia soro boti ruaye oparanya igoro utwambuke kensemende ye chigosoli bono okubwatana gwensemo ye chigosoli na kogoseli westim ase county ya Kisini county ya Nyamira eyo manyanga tabuna regional league nigo regional league nigo ya beteke guchaka weekend ya itamulike to kurwasensemo ye chigosoli ndemo Steven na mange kurwasenseme Meyense ya Kenya, eligi yenkoyo ya insepine ye sub-county, yeko bwati gune ligi ye county. Chiti muchi wako libu ya kuruchirombe au mechi county league, nigo chikoko sori me ligi yenke, mini league, na chiri chiko tanga na chie chere tiketi yoko swai mea Nyanza regional league, buna toko runa Evans Mageka. Nijo ligi no mpiro kwa Kisi na Nyamira, kaba akira ba kolia ba qualify to division 2. Ese ligi yo tubuate timu 18. Usi Kisi branch tubuate timu Kianda na Nyamira tubuate timu Kianda. Chiti muchikoba inse me league ya division 2 nigo chigo sukigu inse na gosoa regional league. Kisi etwa karamba ake county yabo bakora tukapromote timu inye. Etimu ya Mongatembe, Small Simba, Industrial abo machoge warabu. Ne chinde nchiro cha kurwa cha rusu ko divitu yeko kyama bundu era yato joine se region ejama kumeka chitimu 18. Nalenga komanya buna chitimu ko rugusi chia gosolia sentunda ya era ya Nyanza regional league. Last year tuakumupira chitimu yibirede timu ya matwa promote ko Div1 na ile imagina main goranga ibone chenera ochakara maletria mane bina byasoeta yo Div2 na babo bande ko chaka ojo mintongo tino temjina bero somo pira matuka mange na ndemine coach apart from ko hotel leadership usinto bwa talent. That's why twagere ke twagumupira playoff twagenda ali Homabay tukanore chance tuka timu ibere checha ko cha qualify marani na marani main iyo kuoki usinto bwa tumupira moso Kisi branch igogende giko tokotera abantu baito moso timu checha region bagenda tukora mazoezi na ndaba kora mazoezi mono kyara after myaka ebere 3 timu chetu checha region tunyono chise premier league. Ogo chaka kwe ligi ya Nyanza regional no chaka kwe segi chitimu ao kwe rwanerera rivagali ogosoa ime ligi ya division 2 asitoko chinganeli chitimu chionsi Amayia Litaliane Ndemo Steven. Na omoncho murigereria asensemeyo ye chigosoli no gwikira mweli umangana magia ase enchera yo gwikirano bali mwensi twabotera na semesa ya mangana magia na bagabari kibaita soko ya sangereria nayo murigereria nko wakirambya mono asoko chora ko yatengera ko Ndizi TV obwansu bomugusi unabotambe tubwati gwetera nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook tunyore buna Ndizi TV news na bagensemeri ya YouTube na bagotunyora buna Ndizi TV news botambe maiga yo kubokana sai tuko liankense kumnevere chomambia ogo chikomera na Brighton Makori na wigona sara nyarangi ndita baraza asomuroberio obwensa ke kolendete yanko nyirubuna chitariki bune chialero omutinyi buno yorero egente kiyago seke bengia kolekanete ense mogete yiro chitariki ni sana isato omutinyo kabiri buna bono asomwaka bweli weyemo chimia kyanda emeronge 5 na wigo nebere 1952 chitariki bune chialero omutinyi buno yorero na libono ase
seri ya Bungereza bange tomaite na Queen Elizabeth baritoberete kumoigwa so kwabere kumoigwa na liyabeta koba queen ase chitariki bune cherero umutinyi buno yorero maiga ya tatumo maikate na George 6 gosiri obno bwaye igono Queen Elizabeth iganyaleta koba queen chitariki isana isato umutinyi okabere umwaka bwelibweyemo chimya kende 1952 Oikira bunongo ikomo elio asamangana mayemesa yamangana maisato chiabono botuko retirane nkoro kwa Vincent Onyanchao.